ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯅꯥꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯟꯇ꯭ꯔꯤꯖꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯁ (RSV) ꯚꯥꯏꯔꯁꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯀꯦ ꯔꯥꯖꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ मोरेदसु डेंगी सांदोरक्ले मियोई मरी पॉजिटिव ओइख्रे स्टेट असिदा डेंगी की केस मसिंग 38 यौरे चेक्सिन थरांग लखत पिनबा अथॉरिटी दा अपील तौख्रे। अमदी मणिपुर मियोई 82 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे लैना असिना मरम ओइदुना मियोई अमा मखाताना लैखिद्रे। हौजिक स्टेट असिगे कोविड-19 केस मसिंग 1,19,993 यौरे। मियामना गवर्नमेंट पीबा कोविड-19 की SOP सिंग निंगथीना ngákna चतुना चथोकpa matamda mask opiba sanitizer sijinnaba khutsa sengna toina hambíba amasung foot 3 की distance ngákna chatpa haiba chatna kanglon sing asi tung induna कोविड-19 dagi ngakthok minasi लोइनना चाही 19 की मथक्ता लैबा मियोई सिंगना कोविड-19 वैक्सीन सोइदना कापथोकपियो। हौजिक पाउ संदोकना पिजरी हंदक चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट अंगांग पाक सन्ना नाहनखिबा लैना अदु अयाम्बना रेस्पिरेटरी सिंट्रिजल भाइरस (RSV) भाइरस ना थोकहनबनी कोविड ना नाबा अनिद यावरमखि हाइना हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना ngasi फोंदोखरे। लमफेल लैबा हेल्थ डायरेक्टोरेट पांथोकपा पाउगी मिफम अमदा डॉक्टर के राजोना मखाताना हाइख्रे हौजिक स्टेट असिदा कोविड ना नाबगी चांग हंथख्रे सीबगी चांगसु यामना हंथरे नुमित 8 नि मी अमता सीदब था असिदा यावख्रे अदुबु मियामना लाइचत असिदगी हेना चेक्शनबदी मथौ तारी हराव कुमैगे मतम ओइरकपगा लोइनना भाइरस असि इंगबगी खुदोंग चाबा लौदुना मपांगल कंखलकपा याय करिगुंबा वेब अमा लाक्लबसु थेंगननबा मैन पावर दगी हौदुना हिरम खुदिंग द सेम सादुना लैरे मियामना हानादगी ngaktuna lakpa covid की SOP सिंग मखाताना ngakपियु स्टेट असिदा मियोई 35 रोम डेंगी ना नाबसु थेंगनरे अदुबु यामना अरुबा मखलदी ओइद्रे हाइबसु खंगदोकपा ngamle डेंगी संदोरक्तनबा सेक्शन थौरांग लखतनबा मियामदा अवेयरनेस पीबगी थबकसु चथबा हौरे हाइना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना मखाताना फोंदोकरे। मशीन डेंगी मरम होइदना कोई सीबदी यावद्री हागिबदी यामे अदुना अखोइना मशीन दाउता यखोइगी हुजिकी स्टेट मलेरिया ऑफिसर कम नेशनल वेक्टर बॉडी कंट्रोल प्रोग्राम रो कुलगा अखोइना मशीनी लेरिबा प्रिवेंटिव मेजर्सिंग मादी वायरस निना मागी चपचाबा सीना थारगे जा फगनी हट लेके वंस माना नाको दी सपोर्टिव ट्रीटमेंट कोई कोरोना वायरस को मनी लहौ तरगना लहौ तोगना पीबा अदे सेकेंडरी इन्फेक्शन लेरगना मागी अदुगा साना पीबा अदु मासी मखल अहुम ले क्लासिकल टाइप हमा हेमोरेजिक टाइप हमा शोक टाइप हमा मखल अहुम ले चेरक असिदा मोरेदा मियोई मरी डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे हाइबा मियोई मरी असि मोरेदा लैबा अल्टीमेट डायग्नोस्टिक सेंटर अमदी क्लिनिक एंड डायग्नोसिस सेंटर द टेस्ट तौबदा डेंगी पॉजिटिव ओइरे हाइबा कंफर्म तौखिबनी मियोई अमा था असिगी 19 कंफर्म तौखि अमना था असिगी 19 कंफर्म तौखि ngasi मियोई अनि मखाताना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबनी हाइरि मियोई सिंग असि मोरे वार्ड नंबर 5 तगी अनि मोरे वार्ड नंबर 7 दगी अमा मोरे वार्ड नंबर 8 तगी अमानी हाइरि मखोई हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा कोक चिकपा लाइहौ हौबा ओनिंगबा फावबा लायोंग सिंग उलकपदगी लनाई डॉक्टर अमदी मोरे हॉस्पिटल येंगुबदा डेंगी ओइरंबा याय हाइबगी चिंगनबा लैबदगी प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर सिंग द टेस्ट तौबदा पॉजिटिव अरमनी मखोई अयाम्बा इम्फाल दा लायेंगनबा इमुंगी मियोई सिंगना पुखरे हाइरि मरक असिदा मोरे मियामना कांग हिदाकना चिंगबा कापथोकपा मतमगी ओइबा थबक पाइखतपिनबा लेंगाकी पुकनिंग सिंगसे लकली मणिपुर मियोई 82 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे लैना असिना मरम ओइदुना मियोई अमा मखाताना लैखिद्रे हौकिबा पुंग 12 असदा सैंपल 1,598 टेस्ट तौबदा हाइबा केस मसिंग असि कंफर्म तौखिबने हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना हाइरि पॉजिटिविटी रेट असि 4.8 ओइख्रे हाइबा पुंगफम असिदा मियोई 13 कोविड तगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौख्रे
Hauzik state asigi COVID-19 case masing asi lakh ama lising kulhumdoi changa kunturuk yaure loinana hauzik fawbada sikhiba migi masing na lising amaga chamapan tarangi pani haina COVID-19 command control room dagi thadorak pachirwal amana fongdokre. Manipur gi yelhau furup singi manungda ama oriba maitai mitai constitution gi safeguard amata fangdabana masagi maramda Manipur da mitop amagum leirakle. Constitution gi ngaklau phangdaba amadi demography da ahongba lakpana chingbana haujiktis chahi kharagi matungda minority oiraktuna mutkragani haibasi akhang ahisingna fongdoktuna lakle adubu luribadi kari pambaina kangadage haibasini injagi oina yelhau furup singbu constitution gi makhada serul tribe ST haina sakhangduna makhoigi saktam amadi hiram khuding makta ngakthoknaba constitution gi ngaklau piduna leidi Serul Tribe Demand Committee Manipur ST DCM na maitai mitai su yelhau furup ama oibana hariba ST list asida yauhanduna constitution gi ngaklo pigadabani haina miyam galoinana India amadi Manipur laingak anida tanduna lakle ningsing bayai ST DCM na submit tawkiba representation amagi paukum oina Government of India na Englishing ani tarahumdogi May 18 da Government of Manipur da maitai mitai ST list chanbagi makha khananaba mathau taba report singalona recommendation tharaknaba khanghalakre makha taba representation singi pakum da su chap manaba wafam Manipur government da khanghalakre STDCM na miyam galona Manipur government na hariba recommendation asi thabinaba makhal makha kayagi democratic oiba khongjang singalona taksilaktuna lakle adubu laibak thibadi Manipur government na haujik phawba thabidana leiri Marak asida COVID-19 laichut ki ating bana maram oiduna changsil lamba wakat mifam na chingba khongjang singsu April 18 Englishing anikun mathoi dagi yaithoptuna lakibade hauzik COVID ki pibam khara fagalakpasi yenglaga Manipur government na athubada mathau taba recommendation thanaba makhatana taksin batangai fadre maram aduna yaithoptuna lakpa wakat mifam na chingba khongjang sing makhatana amuk changsin jaragani khongjang asi aikoi maitai mitai gi tungi mirol gi hingba mutpagi waphamne club maira paibi voluntary organization sing su isagi tawdaba yadraba ithodang ni khanbiyu saruk yabiyu adom gi laikai da wakat mifam phambiyu angam mateng pangbiyu punna hona minasi aikoi hingdaba yade aikoi punna hingminagadabani haina STDCM na fongdokre Sarul Tribe Demand Committee Manipur STDCM gi makhada ngasi Imphal East ki manung chanba Khurai lamlong da paksana wakat mifam phamduna maitai mitai bu ST list changhanaba dabi tawkre Karigumba Manipur government tumni laisalaga legi akona so far akona yam peaceful oiba democratic di anjin sina koi si koi constitution right ne koi insa to ya de hai to lakpase angang singsin na singsi khamang am da bai atopa makal gi mayam nu biba blockade ban ama lakpa ya ai se ko pham thamjari aduna Manipur government amukan na nising jari athuputa thabam thokori committee sade thabina thabak packet piu Chahi asigi December 18 amasung 12 da Panchul Ashram Delhi da pangthokadaba Bharatiya Dalit Sahitya Academy gi 38 suba chahi gi kumot thoram amadi December gi aroiba chayol da Kathmandu Nepal da pangthokadaba International Conference da Jati amadi Antarjati thaki tongan bahiram singda singtha ningai oina thabak thoram tawbagi mana pinaba khalakpada Manipur dagi miyoi punna 63 yarokle haina Dalit Sahitya Academy Manipur na hairi Lengang asina lamkhai gi chayet na balaite haiba lairabasu Myanmar galona ba Manipur gi ngamkhai da lamang ki gadra haibagi mi paiba chawna laidi haina ngasi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi General Secretary Administration Haresor Gosami na fongdokre wafam asi ngasi Imphal Congress Bhavan da hiram asiga mari lainana pangthokhiba pawgi mifam amada fongdokhibani Mahangna haikre lamdam asigi miyoi kaya ngamkhai ngakna bagidamak thawaina pontha pikre Burma gi tainariba Manipur gi lam square kilometer chahum maudra manga asida state asigi oijaba lam kaya mangla dra haibagi chawna chingnabalai Manipur lenga ki record matung ina Englishing amaga chamapan marfu nipanda Manipur gi pa chawba square kilometer lising kunithoiga chahum yankhai tare ni adubu handak Fong kiba lenga ki record matuk ina square kilometer lising kunithoiga chahum kutaret khak oiri masina maram oiraga Manipur gi lam asi mangkrabra haibasi achouba wahang am oiri
Hauzik Union Minister of State for External Affairs amadi Education Dr. R.K. Ranjan Masana su fonglamba magazine Regional Integration asida Manipur amasung Burma gi marakta lamgi chayet naba lay haibasi mayek sengna pali. Congress ki matamda chayet naba asi loishin naba thabak paikhat ki adubu center amadi state ta paliba BJP lengak asigi matamda di midyeng changba wat pagi mami tai haina Hareswar Gosami na makhata na fongdokre. अदुगी कॉन्फ्रेंस की 120 यार्ड्स हाइगलागा युंगदब से प्रोजेक्ट कई तोकेदा मीटर दना थमदगी रुने चौरांगना मीटर 360 फीट यार्ड ना 120 यार्ड्स अदुगा फीट ना 360 फीट हाइगलागा युंगदब से देजा प्रोजेक्ट फीट दी आई ओरे मीटर दना मीटर अपेगी चहुम नो हाइगलागा 120 मीटर तो मोइले 110 मीटर तो मोइले बदी मीटर ददी अदु मीटर चहुम नो हाइगलागा युंगदे Manipur gi nongchup thongi hainariba Juribam district asige manung hanjinna leiba Borod Khal asi awaba kaya mayoknari. Juribam mayo lagi kilometer kuntra rom aduga National Highway 37 lagi awang rom da kilometer tarani thoi rom chatlaga leiba Boroi Khal hariba kun asi phibam yamna chadaba Manipur lengak na ngasi pauba yengsin bidana leiba khungang ama ori. Hiram asige matangda Babu Khal Sabugat amadi Boroi Khal gi Hilgad Gram Panchayat ki member Ngariambam Gopesor Singh na haikre Boroi Khal hariba khul asida Inglising amaga chamapan humpu mari dagi kundaba hauki kun asida yum chani ga marfu muktarami adubu lambi thong ana layeng amadi school matik chana laitabadagi yum hongba yakna rakhi khungang asige angang sing Juribam da school tamhandaba yade haiduna paisa paiba kangbuna Juribam da ingkhol lauraga leiri lam leiba ngamdaba kangbuna marup mapamgi mateng lauraga leiri Kunja Singh kul thadokuna chatnakibadagi kul asida migi masing nongma nongmagi hantarakli sarkar na kul asi yengsin biba wat padagi phibam asi yaurakibani karigumba thabak amma chatpa matamda chatpagi pambai asi hi natraga khongna ori khongna chatpada khudong chadaba kaya yaurakpana hida ayamana chatnai lambi thong phajana sembiba school amadi mai pibidrabadi Hena kudong chaga ni khanjai hiram asida mari lainaba singi pukning singsinjari haina mahakna fongdokre hauzik fawa kunja sing asigi lam pata taba ngamdana ngasi fawa leiri premium paisa thiba ngamdana leibana lam allotment pidana leiriba asi lengak na lairaba kunja singi yengduna allotment athubuda thokpiduna kunja singi awaba asi kokhanbiu haina ngariambam Gopesor appeal tawkre asida अखोना लड़की बच्चे 1964-5 तक होना खुंदा लेता रखी बनी अहनबदा अखोइसे जुम चनीगा होंतरा मटकू लेरमनी है अदुबो लमसिदा लंबी थोंग लेतबदगी लायन सन लेतबदगी अदु स्कूल की खुदोंग चादबदगी मी सिंगसी लोइना होंदोना गिबा जोगी लेरी बच्ची चो जुम मनी थोंगनरगा अंगांग सिंग लाइक तमंदबा यादे हाइबगी दंता जिरिबांदा Angamba kanguna ingkol longna rekra macha amam aduga lajadaba kanguna khana chana ba maru mapam singdagi singi mutin lawa kanga ingkona chauba chingjinga hajan onjaraga makoi manaka jum macha masarga angang sing lai taman bagi adu moina kunchida mi ilei leitre adubo gomena junction bi ba wat padagi kunna si asigi phibam dala kibani हजिक लंबी थोंग से एमजी नरेगा ना किलोमीटर 10 मुक्ति के जगदब किलोमीटर अनी मुवाले थोंग लेतबना मरम ओरगा लंबी हजिक सिनब यादना लेरे Lakadoriba Manipur Assembly election da lamlai esida mirep oigadoriba BJP Manipur Pradesh ke executive members su oriba khongban tabam ibom chabu sagatuna nongmagi oiba political conference ama pangthokre lamlai esi ke tongan ba khungang yangkhai ni thoidagi lakpa miyoi lising tara romna thoram aduda saru yakre ngasi ke thoram aduda Chief Minister N Biren Singh BJP Manipur Pradesh ke President A Sarda Devi Rajya Sabha MP Maharaja Laisemba Sana Jauba Works Minister Thongam Biswajit MLA L Susindro MLA Nahakpa Indrajit amasung MLA L Rameswar Susaru yakre ngasi ke thoram aduda intending candidate KH Ibom Sana haikre lamlai maikaida amamba numit ngasi loikragani achumbana aranbabu maithiba piba numit adu ngasini Sel na mi lay gani haiduna layriba candidate maithiba piba numit adu ngasigi numit asini
Matanggi manungda laiba marabui degi lapirba ahal naman iba iwen sininaw ngaktani adu mayam puna masina ikoi awol mama pun bari ngasi lamnai kendra ki praja singna yamna wana ngairak panumit matun cho aroidra kangdana mang hadra haina khalamba ado kangaroi hujikti haurani haiba du numito la abani la ibanu se karamanu mi mani sigin mi se achum mana arababu mai thiba pibanu mi amam bakok manumit sem na mi lairaga mi orkanena khanba tukumba candidate forsa chappa numit paugi marak thana 10 break amalawinasi. Admissions open for pre-primary teachers training courses. 10 seats per batch for 6 months. 90% job facilities, also available online classes. For more details, please contact Nawa Singdamsang Office, Changangai, Makhalekai. Contact number 8837483810. Breki matungda taram nokchari makhataba pau pizari. Lakadoriba Manipur Assembly Mikhalda Kaisamthong Esidagi Mirep Oinaba Thaurang Tauriba Nisikan Sapamna Mikhal Asiga Mari Lainana Office Nipan ngasi Irom Pukri Mapalda Sangakre. Sanggabagi Thoram Aduda Mahaki supporter Kayana Sarup Yakre, Thoram Adugi Nakoinena, Paumising na Hangba Wahangi Pakum Amada, Nisikan na Haikre Mahak na Bot Karabadi Kaisamtong Esigi Oina Ahanbat Taknaba Ising Marang Kaina Fanghan Baga Oinana, Government Scheme Singi Kanabasing Mapam Chana Mipum Kudingda Panghangani. Violence thok pose thoi damni after all akoi loin ma sidat lai se MLA khuding ma haga intending candidate sing se lawmaker again lai ni so law break to gumsi within the law akoi khara ego khitang handana si adum kesu kai de adum kai noida last di akoi loi sewa to do le adun I think violence avoidable ni leader ama again tholak pani na gunda oi biganu leader oi biu ki every fund every scheme every poorest to the poor the yoba akoi ki scheme sing se adun he angang ama anupi ama miron badagi hau scheme se pok to angang ko ma hanura sidi bhau adum scheme matani scheme yam se mingon deliver to ba cheng maru khuding mak miyam khuding mak te yoba cheng kilo manga haidi kilo kuntrai do kuntra nga adu local area development fund gi pai ge hisab tham jagani pai ge hisab ai gi tolop sap chin jagani ai politics tanga ise mayam gi jamak tani manipur da sewa to changja pani paisa tange changja panate hayeng tungda kaino mai oira bhauda kaino ma daily da chat pani khangde to so ai hotel laiba khotpa ai pachana lejani ai karim da sen aro politics Maram Village Authorities Singna Haikre Englishing Ani Kunmathoi Kunmari term gini haiduna Niyom Kaina Khankiba Maram Union ge Thaupuba Singna Pibam Amatada Maram Community represent Toba Yaroi Maram Union Constitution gi Rule of Law gi Makhada Chayet Nariba Asi Loisin Riba Phawadi Office Bearer Sing Asiga Mawa Chatna Kiroi Haina Maram Village Authorities Singna Makhatana Fungdokre Tamenglong District Sangrungpang Village ta Baptist Youth Fellowship BYF Sports Week chathari. Sports Week asi ngarang hogdokpada hanagi MLA amasung lakadoriba Manipur Assembly Mikhalda NPF ki ticket ta 53 Tamenglong constituency dagi mirep oigadoriba Kangchuan nang panmayna chief guest oina saruk yakre. Mahang na nahasingda thawai hakchang yauna sana khonabada saruk yaduna aphaba sanore ama oiba ngamnaba pukning thagwatkre. Sana khonabada aphaba lijat chajat ngakna chatpa yamna mathau tai hainasu panmayna makhatana fongdokre. Sports Week haudok laba matung Sangrungpang Village ta interaction program amasu pangtokre. Indian Constitution
Constitution की Article 174 Clause 1 की मखादा नागालैंड की गवर्नर न स्टेट अदुगी तराहुमदोई सुबा Legislative Assembly की मापन सुबा मिफम कोहिमादा लैबा Assembly Hall दा November 15 दगी हौनबा खंगहनख्रे हौजिक पाउगी बरकथा नातेन ब्रेक अमा मुक लौमिनासी ओकेजन सिंगिदमक्ता मखल कियागी केक हाइबदी फोटो केक लेयर केक ब्रंच केक बार्बी केक फ्रूट टॉपिंग केक कप केक सिना चिंगबा फंगबिगनी अमदी अदोमगी अपाम मोंगदा केक कस्टमाइज तौबगी खुदोंग चाबसु पिसरी खुदोंग चाबसिंग असि लौबिनबगिदमक्ता लेंसिंग बिरउ अइखोयगी एड्रेस NG College Road near Naurangtong phone number 9864112972 अइखोयगी ऑनलाइन पार्टनर फूड वाईफाई अमसुंग फूड वेब तगिसु ऑर्डर तौबिबा यागनी ब्रेकिंग मतुंग तराम नोकचरी मखातबा पाउ पिजरी सेंटर की एग्री लोगी मयोक्ता लौमी सिंगना था तरामाथोय चुपना चथरकलीबा धरना की मनुंग चना हरियाणा की बहादुरगा हारिबा मफम असिगा नकना लैबा तिक्री बॉर्डर द लौमी नुपी कयाना धरना अमा पांगथोकलबा मतुंग हलकपगी लंबिदा स्पीड कना थौरकपा ट्रक अमना तकपदा नुपी अहुम लेखिद्रे अनि अमना असोक अपन नंख्रे थौदोक असि नुपी सिंग अदुना धरना याउरबा मतुंग मयुमदा हन्नबा ऑटो ngaringayda थोखिबनी हाइरी म्यांमार मिलिटरी शासन लापदगी प्रजा सिंह ओटपनैबगी थबक लेप्तना हेनगलकली हाइरी मिलिटरी न मखोयगी मयोक्ता लैबा मियोय सिंह फाजिनुना थमलिबा डिटेंशन सेंटर सिंगदा फू चैदुना ओटली लोइनना मिचम प्रजा सिंह बुसु यामना तोइना फाबा पुनबा तौदुना तमथिबा मियोत मिनै चथरी हाइरी म्यांमार की खुंगंग अमदा बाइक तोंगदुना युमदा हलकपा नहा अनि पुलिसना फारगा पुंग कया चुपना खुंगंग अदुगी होलदा पुनसिनदुना ओटनैख्रे प्लेयर्स जिन्नदुना मखोयगी उनसा लैथतपगा लोइनना मथबागदा बुटना काउख्रे हाइरी मथंग सहीदा पांगथोकदबा स्टेट असेंबली इलेक्शन दा 39 सुगनु एसिदा मिरेप ओइनबा सेम सारिबा मयांगलंबम बिनोना स्पॉन्सर तौदुना ngasi कक्चिंग खुनौ हाई स्कूल ग्राउंड दा 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट अमा हौदोख्रे सुगनु एसिगी इनखलक्लिबा नहा सिंगना साना खोटनबदा हेना थवा याउदुना मलेमदा मणिपुर अमदी इंडिया की मिंगचत पुरकनबा होटनरसे हाइना मयांगलंबम बिनोना टूर्नामेंट हौदोकपगी थौरम अदुदा फोंगदोख्रे फुटबॉल टूर्नामेंट हौदोकपगी थौरम अदुदा क्लब की मरु एबा थौपुबा सिंग अमदी खुलगी मियोय कयासु सरुक याख्रे हौजी अरैबदा मोरैबा पाव मोहना हंदक चुरचानपुर डिस्ट्रिक्ट अंगांग सिंह पाक सन्ना नाहनखिबा लैना अदु अयाम्बना रेस्पिरेटरी सिंजिटल वायरस RSV वायरस ना थोकअनबनी हाइना हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना फोंगदोख्रे मोरेदसु डेंगी संदोरक्ले मियोय मरी पॉजिटिव ओइख्रे स्टेट असिदा डेंगी की केस मसिंग 38 यौरे चेक्सिन थौराक लखोटबिनबा ऑथोरिटी दा अपील तौख्रे अमदी मणिपुर दा मियोय यंखै हुमदोय नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइख्रे लैना आसिना मरम ओइदुना मियोय अमा मखातना लैखिद्रे हौजिक स्टेट असि COVID-19 केस मसिंग लाख अमा लिसिंग कुलुमदोय चंगा कुंतरुक यौरे पोनी टीवी की नुमिदांगी पाउ मीटिंग ताबीदी बसिंग खुरमजरी